recesija, a Bosancu ništa nije. Vazda može da zapjeva, uvijek može da popije. Veselog me rodi moja mati, pa ja često volim zapjevati. Što je horo, tako više nema, ni će biti, ni će se roditi. Davno prošlo 52, ali još se umorio nije. Ženo moja, evo tvoga blende, iz ludnice nosi dokumente. Ljudi moji, u mene me laja, koka mi je pobjegla sa jaja, pa sad ne znam šta bi trebao radit. Hoću li je ponovo nasadit, po nogama koja ima dlake, mi Bosanci baš volimo take. Komšinice, čupa mi je nogu, ja bez tebe živjeti ne mogu. Krono moja prirodno se nosi, pa tu svoju livadu pokosi. Pusti mene u svoju dolinu, da raskosim onu djetelinu. Mogu i ja bolan večerac pjevat, slušaj sad. Milovo sam konu u krevetu, ona Hagu prijavila štetu. Djevojka se na drvo penjala, drvo ravno ja vidio glavno. Takav sam ti ja. Joj kad bi bio mlin za kafu, baš bi dobro bilo. Joj kad bi bio mlin za kafu, baš bi dobro bilo. Da me žene svako jutro stavljaju u krilo. Joj, da me žene svako jutro stavljaju u krilo. I jedan, dva, to kažem ja. Žena mi se kune u poštenje, joj, žena mi se kune u poštenje. Ja silazim, a drugi se penje. Joj, ja silazim, a drugi se penje. Jedan, dva, eto šta ću ja. Svaka žena koja je poštena, joj, svaka žena koja je poštena, kad ostari nema uspomena. Joj, kad ostari nema uspomena. Jedan, dva. Ženo moja, ja sam ti ko Messi. Joj, ženo moja, ja sam ti ko Messi. Svako večer hat-trick mi se desi. Joj, svako večer hat-trick mi se desi. Jedan, dva, takav sam ja. Jedan dan Vehbija nešto majstoriše i pita ga Zena šta to praviš, kaže pravim punici stolicu. Baš si srce, hvala ti, a kad će biti gotova? Evo kaže samo što nije, još samo da priključim utikalj za struju. I tu se ogriješio, neka vala, baš. Kad je priključivo nešto pogrešno spojio pa ga strefila struja, izgorjele mu noge, ja ga odmah odvezu u bolnicu, kažem doktoru o čemu se radi, da su mu noge izgorjele i on odmah zovne sestru, kaže stavite mu preko nogu u mokru deku, a onda mu dajte apaurin i viagru. Čudi se ona sestra, kaže doktore, razumijem da mu treba apaurin, ali šta će mu viagra? Kaže doktor, kako bi ona šta će, pa mora mu nešto držati deku daleko od nogu da se ne zalijeti. I tako povrijeđen, opet mu do zajebancije. Povela ga sestra da vadi nalaze, pita ga šta treba, kaže on treba da izvadim krv. Ubode ga na uprst, neće krv da krene pa da si ne znam ko. Ubode u drugi ništa, onda ona uzeo na njegov prst pa ga stavi u usta, malo ga procucla i krv poteče. Govori on, sestro, srce si. Kad si tako stručna, rekao je doktor da mi izvadiš i mokraću. Bože, dragi, ja budale.
A nisam ti ovo ispričao. Kod nas u firmi radio jedan crnac na cirkularu i nije pazio, pa onaj cirkular osjekao jedan prst, prebacili ga u bolnicu, kažemo oni doktori, mi ti možemo sašiti taj prst, ali mi nemamo taj crni, moramo ti staviti od nekog našeg čovjeka, ali je bijel. Kaže, stavi kakav je god, šta ću mu ja, samo da ga imam. I oni mu to stvarno sašili, primio se isto koji njegov, ali jedno jutro vozili se oni Vehbija u autobusu, taj crnac se držao gore za onaj rukohvat, a Vehbo mamuram pa ga gleda i na sav glas viče: šta je dimnjačarka je? To noćas bilo seksa. Boga mi si ga dobro opro, Jarane. Eto ti bolan budale, ne da mira čovjeku. Kad pomenu crnce negdje u Americi, potukli se crnci i Bosanci, intervenisala policija, to rasna diskriminacija, to došli psiholozi, pitaju te crnce šta je razlog svađe, a onaj jedan crnac govori: no please gara gara, no please gara gara. Evo mene i garave moje, Amerikom šetamo oboje. Ljuljaj gara i ne žali cijela, nek se trese Amerika cijela. Stvarno je taj moj Vehbija lud. Vozimo se autobusom, on ispunjava u Krštencu i odjednom poče vikat: ima li u autobusu neki doktor, ima li neki doktor? Sa početka autobusa javi se čovjek, te se kroz onu gužvu poče probijat prema mjestu gdje je Vehbija sjedio. Jedva se nekako provuče, kaže: ja sam, Jarane, doktor, šta vam treba? Govori Vehbija: ama prijatelju, ispunjavam u Krštencu, pa piše bolest grla 6 slova, a ti si doktor, sigurno to znaš, pa da mi kažeš. Valjda zbog tih ukrštenica bio je jako pametan i nije se dao prevariti. Sjećam se, kad smo bili u vojsci, imali smo nekog kapetana Rakića, volio je zajebat vojnika nego se hljeba najest. Čuo on da je Vehbija pametan, pa ga zovne jedan dan u kancelariju, uze neku kovertu, skide gaće i prdnu u onu kovertu koliko može. Kaže Vehbiji: odnesi ovo na poštu i pošalji, evo ti adresa. Vehbija pozdravi, izađe i vrati se nakon par sati, skide i on gaće, pa prdnu grdno. Kaže: kapetane, pošta ne radi, pa sam vam vratio pošiljku. Bože dragi hajlana. Kad se vratio iz vojske, uzeo je sebi nekog starog Jugu 45 i stvarno izgledao kao da iz 45. godine. Uvijek se zezvo, kaže: ne smijem, Jarane, da izvadim upaljač, ostaće rupa u autu. Govori, kaže: Ismete, Jugo ti je prestižno auto. Svi ga prestižu. Ja ti u autu uvijek imam raspored gradskog saobraćaja. Kad negdje stanem, da se mogu vratiti autobusom. Kaže: znaš li ti šta govori svaki vozač Juga kad uđeš? Šta? Kaže: jače, da jače udariš da bi mogu zatvoriti vrata. Pa se i mi poslije s njim zezali. Pitan ga: Jarane, ima li ta tvoj Jugo full opremu? Ima, kaže: Jarane, fuliš cestu dok trepneš. A klima? Klima, kaže, vala na svaku stranu. Kad ga ubacim u treću, čujem kako govori: nemoj! Pa jel bolan izašta je dobar? Jeste, kaže, ima jednu super osobinu. Kad udariš nekog merđu, iz njega izađe ćela frajer 2 sa 2. Ja otvorim Jugu laktom, drugačije ne može. U ruci mi je već mjenjač. Kažem: gledaj frajeru, šta sam uradio svom autu, možeš misliti šta ću tebi uraditi. Htio sam ga prodati u Irak, ali je kupac odustao. Što? Pa kaže: nije mu Jugo siguran, taman ga on napuni eksplozivom, a on neće da upali. Da li šege, parkirao on Jugu pored nekog Mercedesa i kad se vratio, došao u pauk, policajci zakačili njegovog Jugu i podižu ga. Kaže Vehbija: lako je to dići, aj budite mangupi pa dignite mog meržu. Policajci se naljudiše, otkrše Jugu, a zakačiše Mercedesa. A Vehbija upali Jugu pa pobježe. A Bože dragi, šta se on neće sjetiti. Kad pomenuh policajce, priča mi Suljo Vić, kaže: trojica policajaca dobili stanove, pa se sastali u kafani da proslave i pričaju kakav je u koga stan. Kaže: prvi ama pusti u vražju mater, meni po zidovima nalijepili bola neke šarene papire što se zovu tapetama, jedva sam ja to poskidao da mogu okrećiti. Govori drugi: nije to ništa, kod mene po podu stavili neke male daščice i to sve ukrivo, a muku sam mučio da to povadim pa da lijepo potpodim. Kaže treći: ljude, nije to ništa, koja mene muka mori. Šta je reći? Kaže: ja stanujem u zgradi na 9. spratu. Ispred mojih vrata stoji lift i na njemu piše za 4 osobe. I ja bolan svako jutro moram buditi trojicu komšija da idu sa mnom na posao. Slušao sam govor jednog načelnika policije, viče: dragi građani,
Gdje god su lopovluci, prevare, pronevere, kriminal, tu ćete naći i nas. Jedno jutro dođe Vehbija sav garav ko rudar, pjeva: sve je postalo pepeo i dim, otkad sam u jugu gradio plin. I izgorio mu jugo, pa se dugo vremena morao voziti taksijem. A taksiste nije podnosio nikako, a ima do duše i razloga zašto je to tako. Sjeo on jedne prilike u taksiji, kaže taksista: gdje da vas vozim, gospodine? Govori Vehbija: na Bistrik. Viće taksista: baš super, jarane, imam i ja gore neku švalerku, pa ću usput kod nje svratiti. A koja je ulica? Kaže Vehbija: Toka. Taksista se zjanio: ama jel moguće? Pa i ova moja bolanstanije u toj ulici. Na kojem si broju? Kaže Vehbija: broj 17. Ama nemoguće, ama nemoj me zajeba, ma ne može biti vam, pa i ova moja stanuje na broju 17, kaj možda je i poznaješ, zove se Zejna. Kaže Vehbija: kako je neću poznavati, jarane, to mi je žena. Od tog dana je nastojao da napakosti taksistima kako god je mogao. Gledaj ti šta je on skonto. Jedan dan u gradu nosi onu veliku kutiju televizora, ubaci kutiju u auto, kaže taksisti gdje da ga vozi. Kad stigoše na odredište, govori Vehbija: jarane, ja sam sve pare dao za ovaj televizor, nego ti mene tu pričekaj dok donesem da ti platim, a ako se zabavim i ne bude me brzo, imaš taj televizor kao garanciju. I Vehbija ode. Čekao taksista, nema ga, nema, kontama, baš me briga, ja ću uzeti ovaj televizor, te se vrati u grad, otvori kutiju, kad u njoj samo neke novine, nije teo televizora. Gledajte kako se ono snalazi, čoveče. Od tog dana stalno se morao vozati tramvajem, a evo kako mu je bilo.